mina ubaba ethuneni umgodi nje hawu mina ngasukela manga indaba engaka nje ngavele ngiyikhanda nginawo amanga mina ubaba ethuneni umgodi nje kwasebenza ugogo wakhe lapha ukhehlelezi wasesigodlweni emisa imvula ethi mvuna yini imvula lo sikhathelo lo kugujisa umanqele ukugujisa umanqele khehlelezi nakho phela mina ngisemotweni amfanipeteni wasuza wagaxela wayisothi umfakele umkhehlezi loudspeaker ngoba bengazi khehlelezi uzothi sho umfanipeteni phela ukuthi kuyachoma phela kuchomola thina ukuthi khuluma nokhehlelezi kumfaka loudspeaker kanti ukhehlelezi uzosho ukuthi usesigodlweni ephephetha ukhehlelezi esigodlweni ephephetha aline emhlabeni mfethu alikho ukhehlelezi phela wafona umfanipeteni umfaka loudspeaker ukhehlelezi akazi nomfanipeteni sisemotweni phihle indaba umfanipeteni wasolo umgodi wokucasha wavula wasuza umfanipeteni washwathiza usebona nemali ukuthi uyagaxela ukhehlelezi ethi ufuna ukunisa izulu ethi usesigodlweni ngishaya manje imvula ngishaya imvula ethi ufuna ukunisa umcimbi uJobe phela uthi ukhehlelezi dube emningi no 200 10 kuye